ideš? Šta radi? Pustila. Hoćeš moći ti to? Pa nisam snimala nikad. Znači mora polako. Ako nisi nikad snimala, uzmi ti. Ovom kamera nisam ja baš neki stručnjak, ne mogu da kažem. Pa snima. Da. Sad snima, record. Da. I to je pauza. Znači samo ima. Ko ima? Evo je. Nikola! Na prst. Tako, ovo isto. Evo mi ga jaham. Hvala moje deca ovdje. Koji kod moj su. Aleksa tu, evo ga jak. Sve mi prijatelje. I budem buduš, Aleksa je jako. To još ima. Mila će brzić. Ja vidi je.
i Slava. Drage mame, drage tate, bake i deke, dragi gosti, u ime drugova i drugarica i naša posljednica, hvala što ste došli na ovo naše zajedničko druženje. Danas polažemo ispit zrelosti, samostalnosti i spremnosti za polazak u školu. Vi ste žiri, a mi učesnici, veoma težak zadatak i za vas i za nas. Spremite svoje planove. Ti
Svi sinovi su pokušali da radosno njegove nije uspjela. On odreže muzicu i stopio. Nema. Nema. Aha. Tako bi moglo i njega podijeti. On taj što sprikiruje.
započeti.